Voda je najveći i najvažniji sastavni dio našeg života. Cilj ovog zadatka jeste da pronađemo i riješimo problem sa zagađenosti pitke vode u kantonu Sarajevo. Pitka voda je voda koja je prikladna za ljudske potrebe, za piće te za pripremu hrane. Danas na zemlji postoje veoma male količine pitke vode i zbog toga pojedine države imaju trajni nedostatak pitke vode. Samo izvorište označava uži prostor gdje se iz vodnog tijela podzemnih voda i izvodnog tijela površinskih voda zahvata voda za ljudsku upotrebu. Izvorišta pitke vode u kantonu Sarajevo. Glavni resursi za kanton Sarajevo su podzemne akumulacije na lokalitetu Sarajevsko polje Bačevo, Sokolović i Stup, sa koji se obezbeđuje 90% ukupnih količina vode, a najpoznatiji izvori su Vrelo Bosne, Vrelo Maščance, Željezničko Vrelo, Vrelo Ljubine itd. Također najvažnija izvorišta vode su bunarska postrojenja u Sarajevskom polju koja osiguravaju više od 85% potrebne vode u količini od oko 72 miliona metara kubnih vode godišnje. Dužina primarne i sekundarne vodovodne mreže iznosi oko 1064 km, te oko 485 km priključne mreže. U okviru našeg vodovodnog sistema postoji 47 zona snabdijevanja, 36 bunara, 55 rezervoara, 24 pumpne stanice sa 70 pumpnih agregata i 11 hidrofleks postrojenja. Zagađenost pitke vode u kantonu Sarajevo. Što se tiče kantona Sarajevo, resursi pitke vode u Sarajevu su danas jako ugroženi i to ne samo zbog prekomjernog korištenja i neodgovarajućeg upravljanja, nego i zbog povećanog zagađenja okoline. U Sarajevu se više od pola voda i slavina smatra zagađenom i one su loše po čovjekov organizam jer u sebi sadrže mnogo bakterija. Također i stručnjaci upozoravaju da posljedice mogu biti opasne po zdravlje. Također urbanizacija za sobom donosi niz problema, počev od izmjene klime u urbanim sredinama, zagađenja zraka, pa do zagađenja voda, učestalih poplava, smanjenje parkova i zelenih površina, također dovodi do porasta zahtjeva za vodom i do povećanja ukupne količine otpadnih tvari i voda. Svako zagađenje pitke vode povlači za sobom složeni lanac posljedica, kako zdravstvenih posljedica za ljudi i životinje, tako i za prirodu, nedostatak zdrave hrane. Sva alternativna izvorišta, bunare i izvore treba popisati, otkloniti nedostatke, zaštititi i konzervirati. Uočeno je također da su mnoge kaptaže dosta oštećene u sanitarno-higijenskom smislu van propisanih normi i sa visokim rizikom po zdravlju ljudi. Vodozaštitna zona je ugrožena neplanskom sječom šume te gradnjom stambenih objekata, iako je to strogo zabranjeno zakonom. Do ovakve situacije su dovele nebriga nadležnih institucija, kako kantonalnih, tako i federalnih, i ako ne poduzmemo adekvatne mjere, prijeti nam da i ostanemo bez pitke vode. Zakonom o vodama kantona Sarajevo. Član 32. Područja kantona na kojima je strategijom i planovima upravljanja vodama i prostorno-razvojnim dokumentima kantona predviđena izgradnja akumulacija, objekata za snabdijevanje vodom za piće i upravljanje režimom voda pod posebnom su zaštitom kantona i ne mogu se koristiti za namjene kojima se sprečava ili otežava izgradnja planiranih akumulacija. Ja sam izabrala ovaj zakon zato što jasno naglašava da se mjesta koja su pod posebnom zaštitom kantona ne mogu koristiti za izgradnju bilo kakvih akumulacija. Samim tim nepoštovanjem ovog zakona stvara se problem sa kojim se trenutno suočavamo, a to je zagađenost vode. Ovim zakonom smatram odgovornim zakonodavne i izvršne organe kantona, organe grada, općine, pravna lica koji ne sprovode zakon, kao i građane kantona što ne poštuju zakon. Za zaštitu izvorišta pitke vode nadležni su i odgovorni Vlada kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. Zvonko Marić, poslanik u Skupštini kantona Sarajeva i predsjedavajući Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša, tvrdi da 320 izvorišta pitke vode nije za piće. Pored toga, prema indeksu zaštite okoliša za postupanje s otpadnim vodama, Bosna i Hercegovina ima od 100 mogućih samo 3 boda. Udruženje Eko Akcija treći put je u posljednjih 5 godina vlastima kantona Sarajevo, svim članovima vlade i svim skupštinskim zastupnicima uputilo prijedlog izmjena Ustava kantona Sarajevo radi stroge zaštite vode i prava na vodu. Ustavni amandman nema samo simbolički značaj. Danas postoji nedostatak pitke vode u mnogim zemljama svijeta i baš zbog toga se ona smatra blagom.
Druge zemlje kao što je Slovenija svoje vode su zaštitile ustavom i zakonima. Da bi se voda zaštitila od zagađenja, potrebno je nadzirati zagađenje vode. Hvala na pažnji.